Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai ni kiskol ke Balaremba, Hakatany West Castles District, kata ke skol Sormanix AM Presbyterian Lower Primary School Riangkang, hakalai putrek mataubrai risau, arhajar kat kendai. Kalau penkut no, ia ke jira ke, ia ke lingkus nem ke basan pau jongka. Ya kani ke sekolah seng house nam kat kandai spa Andre Pupra da ikong mesalin war ibal klat no nang ni ke pertai kendat snem menchua. Ringkat ke jingkersan langru da ikong profesila kar kengor bam kuai hadwa rublai lembat ke jeseng kentai jong ke KGP sinot sepngi. Bat kino hikai baningkong jong kani ke skol kidai kibana ke jaj benriu Nepali. Bahkan top ya ke mesti pradhan bat Reverend NB Chetri. Hakani ke sengi bala penhap no ya ke lama jong kani ke jira ke ya ke jingdap san posnem jong kani ke skol UMLA hakajuk kapor ubolong ru MDC jong ka Mountain Road constituency uba gigur merthong ulalong kongsan ubala bo ru yu maunong rem jong ka skol kat baye ka souvenir pat jong ka jingdap san posnam la palat pat ba dau executive secretary jong ka rilengam presbytery Reverend HB Lingkhoi kiwei de ki balai don lang hakani ka sngi ki kentop yau MLA barem uba wetting mosor u moderator jong ka rilengam presbytery kidkot jong ka jinseng kantai KGP sinot sepngi bat kiwei kabae adu kata banyo i yaga jingduna jong ki school yaga jingduna jong ki suro yaga jingduna jong ki health department hagane ka jaka jongi namar bale ni angde ni long ki jaka ki bahe adu kata ta bantheu bat kiwei ki jaka ki kamret ndre daga jingdon jong kine ki missionary ki bafer ni ai burom kerpang ya kine ki missionary ki balong larung hakendong kensrot ban ai ya ka jingstat ya ki khna ki badon hanong kendong lamda kimdon ki missionary bafer ki balang ki bafer kamut ngi hangne hapo West Kasil ngirang sa dumi kamne ka basuk bat kebajian banwan ra ban kham yaki khna school namar itu kipor kidang bernor bhai ka jintre ikalan kha ka jintre yaka kimum kiwa juki namar kita kedau ki pa ki kham perking ka kim sha ban school are aba ki wan school ro ki rarang bat ka wai bat ka kho banang ni namaris lawai di school kini selengkap ni haple dan ada berkon wala kataru hadin kening school kalanang roy banang ya bar hadin mengalami nimlaru kendra kemal buram gue neki kena school balapas nani pas tang class 3 non jaka ban le sewepat pas class 3 happy ban hanover ini school how Hans Singh batu lalu Tristan yang ketempur walaupun bakti siu dari Reverend S. Wellington amat tempur di usul nonton abna peding ini pali balong Tristan Hans Singh di naing ulu blay bat ngada semua kemene mau blay wala yalang nanti yang mengalaban don hati nikah jindraki juga jindap sampus dan kita golden jubilee kalong sisa kabadai ho ban ai ka burok ban ka jingyaro iya ini inana M1 malang ai yaw senyang ubadai ubar radba yai kumeiru ya kaying kasam jong ikong pro har kongor hagaba katung kepala pau akan ikan souvenir la IT mat mensim ban penhe ban pensan ban penembah ya ka dino honorin ladap santos nem kasih Golden Jubilee hakalai putrik Oktober Arjar Hatkendai. Dia uneu monorin
Dau Sri Kimerthong and then the Sea Mouse Lut Constituency Kajinya Don Lang Pastor Kimen Basan Kijinya Seng Kentai KGP Snot Ketni Kijinya Seng Kentai Dilengam Presbyterian Bat Kiwei Kirurangba